Itura-ini ria Kathama, kaunti-ini ya Machakos, turacemania na Eric Nyamae, muthuri wa miaka 42 na ni ndereba kambuni-ini ya mananathi ya Delmonte. Nyamae ahuthagira gicunje kia 70% kia mucara wake kuhunia ciana cia ndigwa. Na hiyo pesa ambayo ninaopokea kwa ajili ya mshahara ni kana kwamba yote ninafanya budget. Nina adjust kwangu na hapa. Ithioyo wa ciana ithatu augite riciria riri ria guteithiriria ciana ici atacokirie thutha wa gucera mwena wa Pokot miaka 5 mithiru kuria mathiete guteithiriria aikari a kuona irio na niho acokire na mucii na kwanjiriria giikaro gia ciana iria itehotete. Na nikajiuliza kule kuna umaskini na pia pande hii kuna umaskini. Nikaingia huko mashinani kwetu nikakuta ndio wasi kuliko hata huko Baringo. Mucii uyu wa ciana wa Sewafu uri na ciana hakuhi 30 na niku ahingagiria wendi uyu wa ngoro yake kuria amaceragira maita matatu o kiumia itemi-ini ria gutigirira ati ni maikarite wega. Nani ana kikombe? Lete kikombe hapo. Mula. Wirutiri wake ni ugegetie aikari o mundu agikungwira wega wake. Sio kawaida mtu kutumia mshahara wake kusaidia watoto sio wake. Na kona familia yake. Kwa sababu hata yeye ako na jamii. Tena ile mshahara, unajua mshahara unaweza kuwa mdogo. Si eti yako na uwezo sana, lakini hao watoto anawalisha. Huwa tunawatembelea sometimes tukipita tu hapa kwa njia. Tunapata kama Saturdays wanakulanga chapo. Tunapata watoto wanawatunza vema hata kuwafulia nguo. Aikari aya marauga ciana ici riu ni ciageire na mwihoko thutha wa gucoka mathukuru makiuga ndathutũkanagia ona thengia ya gukorwo ari na family yake. Abokale tulishika majamaa. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigi wa Nyamu.